FIFA World Cup khel meka semi final match masazok khelso ani ta ka wangin final lut ram pakhat an chiang ta a Nizan Khan France le Spain Europe ram ve in machonin final lut jok an ti chianga Dallas Stadium in khela hian mi pui sing sari za som sari paruk pung khom ma a Spain hi sin hi fain an chakani he match ha hian tactically a De La Fuente Sanjia kan muwa soisel omzui bokin soineu akeng tela hemi chungchang te po hi kan soi kai do na Baka France in khatitak maya Spain an ngam lo kha enge achanti te po kan lo thlir ve na ki atangin kan soidon ani he match hian France hian an formation man than 4-2-3-1 formation an manga heta hian Mike Magnanan goal vengin left back Lucas Digne right back Jules Koundé center back Upamecano le Saliba te in kopin midfield Aurelien Tchouameni le Rabiot te anin kopa tlar malama hian Michael Olise Bradley Barcola Ousmane Dembele le Kylian Mbappe te ombokin Spain hi chuan 4-1-2-3 formation an manga he formation hi an golden generation a an champion pui thin formation khani in kumin World Cup a hian Spain hian an that pui hlea game nge tak an khel chuana an man tangkai formation ani heta hian goalkeeper Unai Simon bokin bultanin right back Pedro Porro left back Cucurella center back Emerick Laporte le Cubarsí te in kople in defensive midfielder hi Rodri ania Rodri bula hian Dani Olmo le Fabian Ruiz te omin anni pani hian tlarma an puitama ti chon tlarma hian player pathum Lamine Yamal Mikel Oyarzabal le Alex Baena te anin kople bokani he match hian kan soitak angin goal ni aluta Spain hi sinhi fain an chakan ti kha chuwangin goal lut pani te hi soima satalokila goal masazok hi minute somni pani na Mikel Oyarzabalan penalty atanga akhungania France penalty area a ball kang Velam Sira Lucas Dinan achanga France left back hian an goal nai ania wangin na takin toper ngal dai sela ahim ne mai tur abula Lamine Yamal aumti ashelo ni in alanga ball kang tawremin atlalam clear ngal tumin ake aleka mase Yamalan ranglu tuka chet lain Lucas Dinan ball apet fu ma in ball to masak ngei tumin achila Yamala chet lakdan kha afing le abana ballin aperti pokan muanga ball kaldan ashachianga aban kha ataksa ada bet thlapa kha aya ban tom le zual ngai na om chuang lawani tichuan ball kha asutin asuphei mia maya Lucas Digne khan ake alalen man to lo thil thlen kha arang siya ball nilovin Yamal zok kha apeta apet fu ma khan Yamal khan ball kha atiper man boxi nen Lucas Digne khan penalty a choi pha ta ania khata khan handball ham tur anilovem ni ti ngai dan te po alo chuak velea chuwangin kim changdeu hlekin soifia tumta ila Lucas Digne khan Yamal apeda wang khan fall ania film khurlo awanga thleng ani chung khan Lucas Digne khan Yamal kha amutlat lawa khatiang angchi mu lo ti chiang lu tukara fall ang kha chu fall ani thorwalin lo om lu tuk ani lo chuan ka choina tur ani lawa chu dana an nei savek kan manga hrem ngei angai kher lo ti in dana anda thlapani kumin World Cup a hian khatiang deuh chiak kha voi ni thleng awm towa Modric chan England laka penalty a choina te Hurricane an Mexico laka penalty a choina te khang tenen khan huang khata ada thei engponi sela fall chiang balania penalty area ani boka wangin penalty tur ani boka ka choina tur chi ero ani lo chu wangin thutlungna kha adik thlapani mase kha thil thlenna tura Yamal in rol dana khan abana ballin aper chungchang kha soimai chi ani lawa kha hen bola chiar tur chi ani MT hi mithen khat zona ani dan an man meka chuan playerin ball omna lama abanemo akutemo acheta ball ato fu chuan hen bola chiar turani ti ania kudle ban che dan phungpa ngai ni lo natural movement ni lo zonga an cheta ball an to fu chuan hen ball turani ti ani bok ti chuan Yamal kha enta ila aban bullama bola to fu don khan aban kha ataksa ada bet thlap maya bola to fu dan tur kha a hisap thiam sa vek ti alang chumi awanga film khur taka che natural movement kaltlanga ball tokper ani ti alanga chuwangin handballa chiar thei chia atel talawani Yamal khan penalty hlo chua hisap hrimhrimin khatiang khan chet alani point alanga chuta chuan apoi molai chu dan bok ni in dan atang chuan khatiang khan penalty hlo chua tum ngorngora chet anla emo lalawemo achan apoi mo to lova thil thlen dan contact om dan atang khan thutluk na siam mia turani heiwang hian referee khan ati chual lova ma se khatianga thleng theidang kut emo ban emo manga
goal an khung ang chi te kut emo ban emo afu nuwa goal khung hal ang chi chuta chuan ti pal thil liau po ni sela gola pom lo tur ani thunga Yamal Khan atak salama aban da be thlap chungin natural movement in ball atipera penalty a lo chuaka Yamal Khan penalty nilovin khatia achet mangrangka in goal khung hal ta jok sela gola pom sak lo turani aom zia a chuan khatianga chen na ro rawa khan goal khung hal le goal khung hal lo kha a serious dan adang hretina ani ber chu Yamal hian a hre chiang ni point alanga Yamal afin na Lucas Din hian achel zo talo ani bere France tan chuan apoi leya dan ang takin adik club boxia soisel theipo aom talavani abera chuan France left back Lucas Din film khur lo kha France tana poi masaberania atira ti boitu nei lovin ball atau theya asiam rem te ya ti chuan a faulta khania chu wangin Lucas Din kha athiam lo bera chu ani ball a chan khan a khoi azau tok lova Yamal kha muturani achan chu anmani goal naya thil thleng penalty area chunga ala omlaya thil thlengania a chevela tu tenge om a hrengei ngei turani chu a hreta si lova a chesual goal an chua pha tabok Lamin Yamal kha afing tak zeta a che dan en khan aban kha atak sa lama ada ben man veka afin wang liawin penalty a lo chuak ati lo theilo Lucas Din a chet lak dan kha a hre chiang hle ti po langin ape don ti a hre chianga khata khan awa in bar lu top maya remcha nga ain rol tawat kha Spain dan chuan veng thamani ti chuan goal ni na kha second half minute songa parian na a Pedro Porro khung ania Pedro Porro hian attacking third area sia central chanela ball changin vengtu nei chungin huaisena chua penalty area pon theta om deni Olmo an voi khata alo pet per vele ngal mai boxia goal lama tlan lut ngal Porro hian chalen takin vengtu nei lovin aduna hmuna tak apet goal ta ani he goal set up hi apui hle lo en non ve ma ula Spain hian Oyarzabal le Dani Olmo an man thiam zia alang chianga Porro an ball chan khan striker position a Olmo le Oyarzabal te anom ve ya Oyarzabal khan France center back Lacroix kha apot chuak hreta ti chuan Lacroix nunga khan mun ruak mun all azau ta sota ti chuan Porro ball pass kha Oyarzabal khan lo lak ram tum lovin akal tlang tira apia om Olmo khan changin Olmo khan Porro chet lak dan milin apet chuak le ngala France defender te tan kha chuan ven ne ngai na om to lo hrim an fullback te kan en chuan an ni khan ven an nei ve boxia chu wangin France defender te kha Spain player te khan an thiat chiang emani ati lo theilo khamia khan dem thei tur kan zong ani chuan France midfielder Kone le an forward Desire Doué te kha ko thei an nia Kone khan Pedro Porro kha achu satlia ve deu boka ati boina satok lo khami nuwa Porro tlan kha Desire Doué khan na chang a hrelo renga ati tur ati lo hrim defender te tan khan ngai na aom to lova Desire Doué ber khan chet lawat sela chuan a cover phak mai in arin oma ma se a cheta si lovani Kone po khan atha ma lu tuk hrimma anni pani kha France defending phui tur a phui lo chana an pu thei Spain ina an attack dan pui lutuk le thalatuk pia lama France kha antang rual thatok lova anin ven pui thatok lo kha France hian an tuar telani he matcha hian first half b ka hydration break ma in chance thalatuk ti tura om lova penalty goal a om ti lo chu anin veng ne dun viau maya Spain game kha match masalam a in adul hreta France in nataka an chut le thei sharengin an ball pass an film khur zual man mo mi alovin hun khoral ang zonga muang si lovin ball an thena ma se ball an chang het lutuk thei big lo France in ball an chanin Spain ajon an tempo asang zoka goal lam an nei wat zel chuwangin Spain retreat a thathina an let ngal dual thina ni first half pumpui kan thlir chuan France in chance thatak tia soitur an nei lova ball an chan ve point attacking a Spain defense an thiat hlei thei lova round masalama France ina an king puite an thia fauna rang taka defender te kara ball rola Mbappe te hovina an lu ngal ang kha mu tura om meu lova voini khatbak anti thei lovani Francian gameplay ya an phak lo an tuara farsa funtir lama Francian ball chu sak vele thin Marcela an khel retial tiala Spain in ball an chang hetial tialani minute samthum parian na a France goalkeeper Mike Magnana pass film khur lo Spain in nataka chut le nan an mangchunga goal an khung bel lo kha France tan chuan van neina a chiar tlakani Spain hian France khelthin dan an hrechiang leti langin France in ball an chana an attacking in ven dan an hretlata
Huaisen takin room takin set an langam zel baka France tlar ma player ten ball an chanin rang takin an nei nga la Mbappe le achian ten ball an chanin an duanga ti turin ngai tuana sena hun tam an nei ngai lo hrim Spain player ten pressure an pe ngal zela hei hian kong tam taka France game ati chia Spain in ball an pass thiam na ma chuanin France player kara ball an rol zungzunga Rodri le achian ten passing skills tha nget taka an ken ko awangin France khel an pot dula France player ten khat kha an position pa ngaya tangkai theilovin an siam fawa Spain hian ball changtam ma sela attack lam an man mo lova in rin tong na nen an duang taka khel an ngai pui mo ma sa ni in alangani Spain ina anti that ama a France ma chon to tu tena anti ve ngai mi lo langsar tak chu France in final tharta ball an rol lu dan thin Spain in an man lu tu kha niya Mbappe in podrem thin ma sela ball an rol Spain player ten an lo dang chat man thina interception a Spain anti thatak z interception kan ti chuan king puite ball in pass lo dan cha soina ania France in an offensive player ball an in pass kha ahuna tak Spain khan andang tam leya kha khan France kha goal bo na lo angin alantir ta hialani France in attacking tharta annor na tak ma in Spain anin retreat man tlang puya Rodri pheichon tlar nunglam angai tha lo topa in tha da ei lovin tlar nung tha ti chak turin defender te athua renga France in ball an chan khan Spain player te engul om thei ang no kha konga an chuan a thazok lat zel bok khawang khan France player te khan attacking threat an nei tam hlei thei lovani off the ball a ball chan lova omdana Spain kha anom dan adik zok lat zela kha France laka an chung nun theina chan lian tak ni in passing skills anin nei that hlei chu thu than France in Spain an riat chian na ain Spain in France an riat chian na kha athuk zok ti ta ila chu chuan afun kim ber o me he me cha hian second half tira Adrian Rabiot kan mutalova France in an la chuak ani kha Farsafa Rabiot an iloka ta choya khawang khan second half a ris langam to lovin Huaisen zo ka khel thei tur ko ne an lu tira chu ba ka chuan France ta na poile dang chu sikhat fai chawa an nu fua line William Saliba ain liam khania Saliba ain liam nuwa Crystal Palace defender Lacroix an lu tira chu wangin tlem chuan an tlar hnung khan tu thu asam lo zual ta devani he me cha hian Spain khel a nget rimrima France khan ti vak ngaina an relo ani bere Spain game a France kha an bau kui thak te po ati theyang chuti khop chuan Spain game kha angeta Spain in ball an chan khan an chang nget thin khop maya France in ball an lak sanghal mai theilo thin kha France tan chuan chiat na zung ani ringot Spain player te kha an press ngam lo renga an veng man lo ni berin anin ria emoni ti mai turani second half a engtin nge France in na zokin an norang o tia kan thlir lain second half a Spain in nge zokin ball an chang ta hlawa Mbappe goal attempt an lo dan perba khachu France in second half a hian chance thabik tia soitur an nei meu lova hun top don haya an Norway chiam po khan chance thatak tia soitur an sual chuak lei thei lovani minute somsari palina an khel khan sinhi fine Spain in ma an ruai towa khati chung khan goal ma mo zok France khan Spain laka khan shot ve thin ma sela Spain goal zone a target a voi khatma ball an pet lo shima minute somsari pali chung khan France in shot on target an nei mi alavani khati khop khan Spain hian tlarma nei tha France hi an chil ne ani Mbappe kha tlarma a alaya tlana niya ma se bola muthatok lova ball achang tam tok lo boka Didier Deschamps khan a position kha athak sak lova tactical change ro pui Atlantir tamia lavani Mbappe kha ball achan tam theidan tur ngai to in a khel dan thak sak sela France tan chon Mbappe kha effective zual mai theye chutiang chu beiseina ni ma sela France coach khan Mbappe kheldan kha athak dang lam me ulova chu wangin Mbappe po hian lawam asiam tam tok theita lote po ati theina la ya oma Mbappe kha alaya kha chon kuparsi le athian te khan andang ne em maya chu wangin gol khung tur point atan kha chuan chance tha awang rai mayani engpo ni sela he me cha hian Spain defensive midfielder poimo Rodri atangkai le peka he game thunun tu ti thei khopin a khel kha a thamara France ina an attack voitam tak dang chatin ama atanga chuak dam tup le di club si te kha Spain game ti nget tu ani thina Rodri omlo ta sela Spain khan France an ne kherangem ti ngai tu atham takani chuti khop chuan Rodri hi atangkaya Ballon d'Or alo dong po kha aphuzia alang thar le te po ati thei hialani ani baga hian Dani Olmo tangkai zia kha Andres Iniesta limthla kan mu ani bera France player paliten anhan hual vela
เจ็บตะการาโปบอลอดาดิกชินเสียมุนเจ็บตักตะกาดิเฟนเดอร์เตติบวยซงอินไอน์โรลเทียมเลยะ number 10 role play si in striker position a atlan lut tama oyar zabal nen anin kobrem lutu kha France tlar nung te khan andol zo meu thin lavani Spain defender kumsom pokomi pau kubarsi mol mai kha ani khan Mbappe kha angam le maya Mbappe top player wanglai mangmek le ngal ani rol tharmai na khati khopa angam kha amunam shranpa ve shim pau kubarsi hi achato ka a quality asang to gani ti fiatu atlingani Spain goalkeeper Unai Simon Pokhan bultan tu zinga tel aphu zia alantira atlan chua timing thin zia te GI theina tur thil thlenga po GI me lova akul dap thin te ache tha mai ngai tu kha chuan Spain tana bultan tuwa tel chun zom zel tla kani ani ba ka Lamine Yamal chungchang kha soikai talokila Lamine Yamal kha Spain coach khan ala chuak du me lova achan chu Lamine Yamal kha France tan chuan noklutuk atlingani Yamal Khan bol la lutin chance tha asiam fau big mi alova ma se khatia khelmola aum ve top khan Yamal bawro ka khan France khan pressure an nei bela Yamal awang khan defending lama anril ru na sataka an sentel reng angaya kha khan France game an goal bo na lutuk tur kha enge mochena chuan ati thuan opa chu wangin Lamine Yamal kha France tana noklian tak ni zui zel thei turin Spain coach khan khelmola khan ada ngar maya ala chuak du thak lavani Lamine Yamal khel kha en ma ila France tlar nung te kha voi tam tak apal tlang lem lova voi tam tak abum phar lem lo ma se khatia aum ve top kha apoi mo tlat maya kha Spain coachian hrechiangin amang tangkai ta ani he me cha hian be se phak lo lang sar zual zinga Michael Olise hi soitel thei ania Olise hi Spain laka hi chuan a creative talk tlat lova style akal na sama ma chu a that lo pui zo kem o te po ati thei hialani France in match anlo khel to lama player munom Mbappe ti lawam zual thin tu Olise hi achet that lo awangin France goal bo po analo zual tarenga France tan chuan kha thil poi tak atling o me engpo ni sela gameplay a France in an hne lo shima Spain hian chakan phu Spain game a France an pil te po ati theyanga a khai khom nan ti hian soita ila Spanish football tuipui phona France an pil tawang ani in khelzoa France captain Kylian Mbappe an khel thatok lo ti apom thlapa ti sual kan nga lutuka World Cup semi final kheldan turin kan khelawani ti in an khel thatok lo ti asoya Spain kha 1v1 in malle mala nor an ngaya ma se ati ratangin player pani in pathum kan nora kan ti sual ngal der kan thiam dan takin le kan zir dan angin game kan khel chuak lo ni in ka hria World Cup semi final anga chuan kan ti tur dik tak kan ti lo chuan chak lo ani maya Spain kha chuan an game plan dik takin an khel chuak ani ti in khela mudan asoyani France team ka try to Didier Deschamps alom lo leya referee chungchanga engemaw ka soi chuan kan tloma wanga travel ta min ngai dona khatiang ang semi final level a khan referee kha a thato kem tia ero mani zona lo in zod ro atia referee laka khan alung oilo le ti atilang Spain coach De La Fuente an soi ve thungin voina khovela team thaber te jinga mi kan ma chona anni khan khovela team thaber an ma chon ve bok ati ani Triatel ve shimshima France center back Saliba ain liam khan Konate an nei thawa ma se Konate ni lovin Crystal Palace defender Lacroix Zokha an lu tir daya Francian N'Golo Kante po ko ma sela kumin World Cup hian an chor lo tuan ta thakani Kylian Mbappe hian ropuina atangin ropui le zualna aphak teu leya ma se atlin talo chia sangni somni panga somni paruk season a champion no moi choi me lovin season amang tluana World Cup in chun zomin World Cup a champion no moi a choi lo chun zom leya Mbappe hi champion no moi choi konga in elna a khel zo limate anil vek maya atan hian Ballon d'Or semle masak ber tur hi don ngaina omdon lo ti achiang le taphot Mbappe hian Spain laka goal le assist chu soilo ki pass le shot on target tak niel po anei lo shima ani hian Messi phak ta lo bokin FIFA World Cup chanchina goal khung tamber record goal somni pakhat khunga Messi an alo siam to Mbappe hian goal somni khungin nai hle ma sela Spain laka goal khung lova an tlak tak sia wangin Messi record hi akhum thei tari lova ma se Mbappe hian chance voi khat ala nei dona pathumna zonna match an khel don heta hian goal khunga ache that chuan Messi record hi khum thei turin remchang ala nei don ani he match kentel thil then khat soibel talokila he match a hian player khel thaber player of the match ha Spain right back Pedro Porro thlanania
apu le ome ani hi player mal khel thaber polania Rodri point apu viau ni in lang masela Pedro Porro hian goal khungin Spain tan thil poimo lang saratia chuba ka chon a defending a thatel boka player of the match choi moina hi apu viawani he match a hian Mikel Oyarzabal hian goal khung le ta ka wangin Spain tan match a khelna hnung som ni atangin goal som pariat a khung tlingta a penalty atanga goal khung chia khan Spain tan goal som thum a khung tlingta a chu wangin Spain tan goal som thum khung tling player parukna nita in David Silva Morata Fernando Torres Raul le David Villa te huanga aum veta ani Spain hian goal chhual lovin clean sheet an nei le ta ania ti hian kumin World Cup a match sari an khel to atangin match ruka goal an veng hima match khata chau goal an la chua an tlar hnung hi a phui hle kumin World Cup a hian tlar hnung nei thaber ti in soi thei an ni hian kumin World Cup a hian goal khat chau an la chua an tlar hnung hi nge tak an ni Spain hian tlom an pum pel ta ka wangin international match ha match samthum pasari chung tlom lovin an kal tluang ta a Italy ina tlom lova kal tluang reiber record an lo siam to an ni ruala ti hian Spain hi final a an chaka an champion ani phei chuan international football a tlom lova kal tluang reiber record thar an siam thei don ani Lamine Yamal bi khi soibel talokila Lamine Yamal hian goal khung pup lem lova chu wangin then kha chuan tangkai tok lova te po an chua ta hiala ma se Lamine Yamal a chevele a kheldan en hian Spain tan hin apoimo na hi lian takania ani hi omlo ta sela Spain hi an king puiten an ngam zual sotang ti hi arin thiam theya chu wangin Yamal hian goal khung pup lo ma sela apoimo na hi akiam chuang lova Spain tan hian a hlut dan hi an niam pha chuang mia lovani ani aom hian Spain hi an lawam zual sota chu wangin Lamine Yamal aom chuan Spain hi an thazual sotani Lamine Yamal hian FIFA World Cup le European Championship a te Spain tan belkhomin match som pahnia bulatan towa henga te hian Spain hi an tlom ngai mi lova 100% chak record an nei ani ole khatichin kha tungtuma kan topic kan soizaw theina chu nivele photro se